Hi, today we're talking about should and shouldn't plus the base form of the verb for giving advice, okay? Саламатсыздарбы, бүгүн биз should же shouldn't plus the base form of the verb, то есть этиштин негизги базалык формасы, муну колдонгонубуз кеңеш берүүдө колдонгон учурларын карайбыз. So өзүңөр билгендей should бул ушундай кеңеш берүү, совет айтуу учурларда колдонулат да. Мисалы үчүн I should speak clearly, right? For you to understand. Мен тазараак сүйлөшүм керек. Же болбосо it's very cold. You should wear your hat. Аябай суук, шапкаңды кийип ал. You should wear your hat. So we're going to talk about those instances of the use of should and shouldn't. So first, let's look at the formula. Биринчи формуласын карайлы. Негизи туура сүйлөмдөрдө should менен анан ошол глаголдун же этиштин негизи формасын кошобуз. Эгер терс сүйлөмдөр болсо shouldn't, да? Например, you shouldn't speak too loud in a library. You shouldn't talk loud in a library. Библиотекада же китепканада катуу сүйлөбөш керек. Себеби адамдар китеп окуп отурат. You shouldn't speak loud, да? Же болбосо you shouldn't worry too much about your mistakes when trying to speak English. Англис тилин сүйлөө аракет кылып атканыңарда you shouldn't worry about mistakes. Каталарды ойлонбошуңар керек. You shouldn't. Бул advice. So I'm giving advice. So now let's look at some examples, okay? So let me first read all of them for you. You should drink a lot of water in summer. You shouldn't eat so much chocolate. So tomorrow's for mountains. What should I pack? Everyone should remember to brush their teeth after meal. What should the company do in a financial crisis? This is the question, okay? Бул жерде суроо менен кантип колдонобуз should. I've read the book. What should I do next to start speaking English? Бул жерде дагы суроо. What should I do? If you want to start speaking, you shouldn't worry too much about mistakes. So, you should drink a lot of water in summer. Жайында көп суу ичишиң керек. Же жайында көп суу ичиш керек. You shouldn't eat so much chocolate. Анча көп шоколад жебешиң керек. So, tomorrow's for mountains. What should I pack? Эртең тоого. Эмнени алып алайын? What should I pack? Кандай кеңеш бересиң? Everyone should remember to brush their teeth after meal. Баары билиш керек. Тамактан кийин тишти жуушту. Everyone should remember to brush their teeth after meal. What should the company do in a financial crisis? Финансалык кризисте компания эмне кылыш керек? I've read the book. What should I do next to start speaking English? Китепти окудум. Эмне кылышым керек эми? Англис тилин сүйлөп кетиш үчүн. What should I do next? Суроо болгондо ушинтип айтабыз. What, анан кийин should, анан кийин ким, анан негизги эрежелер бар го, ошондой эле да. Мисалы үчүн what do you do дегенде ошонун ордуна эле what should, да. If you want to start speaking, you shouldn't worry too much about mistakes. Эгер сен сүйлөөнү баштайын десең, you shouldn't worry too much about mistakes. Каталар жөнүндө көп ойлонбошуң керек. Okay? You shouldn't worry. Оңой эле. Значит, should туура сүйлөм, shouldn't терс сүйлөм, суроо сүйлөм, what should I, да? Же болбосо should I read this text, or should I listen to you, or should I listen to her? Мен сени угушум керекпи, же аны угушум керекпи? То есть кеңеш. Of course, there are other uses of should, but today we're looking only to giving advice. Албетте башка should'тун башка колдонуу учурлары дагы бар, бирок бүгүн биз ушул кеңеш берүүсүнө карап атабыз.